Dobro jutro još jednom, poštovani gledaoci. Nastavljamo Vikend jutro. Idemo prvo, pre nego što najavimo naše goste, da vidimo gde se nalazi naša koleginica Katarina Didanović. Dobro jutro. Aleksandra Kristina Didanović. Dobro jutro svima vama u studiju, kao naravno i našim poštovanim gledaocima. Mi se trenutno nalazimo na Novom Beogradu da vidimo kako se odvija stanje na putevima ovog jutra. Subota je, kao što možemo primetiti, nema gužve u saobraćaju. Kolovozi su mokri, kiša je počela da pada. Zbog najavljenih niskih temperatura postoji mogućnost pojave mestimičnih poledica na putevima, saopšteno je iz Puteva Srbije, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, tako da za sve one koji su ovaj vikend planirali da provedu na nekoj od planina, obavezne su naravno zimske gume i zimska oprema. Od kazni za prekršaj pešaka godišnje se u budžetu grada Beograda za unapređenje bezbednosti slije oko 500 miliona dinara, navodi se u Sekretarijatu za saobraćaj. Naplaćene kazne koriste se za aktivnosti na unapređenju bezbednosti saobraćaja, naučno-istraživački rad, ali i tehničko regulisanje raskrsnica ulica i naročito u zonama škola. Prosečan broj poginulih u saobraćajnim nesrećima je u trendu opadanja. Pešaci čine od 35 do 40 poginulih u nesrećama, kažu u Sekretarijatu. Ekipa Beograd Put trenutno radi na ugradnji 170 polja ograde, odnosno 345 metara u ulici Ivana Ribara od Vojvođanske do ulice Jurija Gargarina. Vozači, budite svakako oprezni. Kako najavljuju, što se tiče informacija iz hitne službe, protekla je mirna noć u glavnom gradu, bilo je 6 dovoza iz infektivne klinike, ostale su bile interklinički transferi. Od 17 poziva sa javnih mesta, jedna je bila i zbog saobraćajne nesreće u ulici Kneza Miloša, kada se automobil prevrnuo, a povređena osoba je prebačena u urgentni sa lakšim povredama. Budite pažljivi, vozite oprezno, pogotovo sada kada su klizavi kolovozi. Toliko za ovo uključenje. Mi vam se javljamo sa naše sledeće lokacije. Ostanite uz naš jutarnji program. Lepa Kristina, izvini, molim te što sam pomešala ime, neće se više ponoviti. I čujemo se za nekih sat vremena ponovo.